baš je divan dan za održati jedno predavanje. Zahvalna sam Bogu, zahvalna sam svojim roditeljima, svojoj sestri, svojem djetetu na svim mogućim darovima, lekcijama koji me čine baš ovakvom kakva sam sad. Znači, nema plodova, nema cvijeća bez kiše, bez pokoje oluje. Znaš, kad ti ono sjedne na mjesto, zbog čega se sve događa. Sve ima svoj smisao i koliko god si u bitkama, stvarno, ono, unutar jednog većeg rata, kad stvoriš, kad si sposobna stvoriti sliku u sred svega toga, neko bi rekao kaosa, i ja bi rekla kaosa, dakle sliku koja je puna optimizma, puna nade, puna vjere, puna pravde, puna dobrog, i kad ti je frekvencija, dakle, ili vibracija toliko visoko, kad znaš da donje vibracije ne dopiru do tebe, onda znaš da si prošla kroz ono najgore. Usudila bi se reći to zbog toga što slušala sam mnoge motivacijske govornike iz raznolikih područja vježbanja, coachinga, psihologije, psihijatrije, sociologije i dobrih socijalnih radnika i radnica, muzike, pjesama, divnih tekstova. Stvarala sam isto tako u ovom vremenu, te mogu s ponosom i sa sigurnošću reći da se svaka borba isplati. Jučer smo baš nas par kolegica povele tu temu, isplati li se borba? Da, jer od borbe ne možeš umrijeti, ne može ti ništa biti, jer si prisiljena izići jača iz te borbe.